Kama Amalieta nankoro kwena limutuli kwa Buganda ndo musini assistant chief kiango ayaba no tene niteli bali mu gando ore rusuko kwa perika maonya boga musini assistant chief korera ngane yo musira ko yo mito yabe ngana yo kunchani mono akarana nya ole sini ko baiga wante ngaya tekenyo le tukiyama to ko byasaleki manya gusira igaburanye kibikira borete ba muri biri bate banga yaya ekororekana banyore rubu obutire ni abana ikaga wa inform OCS kanyanya kugira abasikali bari batarambo ku rusumo bere bakire batokonye ku rusumo ikinare gusaba abantu bamitono ko babatohereru manya tugwata amajanda amange nanyo no yuko kagerwa tugwaterana na serikali atoke agambibu atebe sababu ale bakorera haya onare usaba abantu baminto bayigorera nonya mangana amanga abire kinyoro bayi nto bese kulori chiko sama okaito tokore na ndo busaja so busali bote tole nda maskani tokoro mu mwaroro serikali anta tokore mu rozori yae mbiyamana buri mwana uyu olenga ronga nkayi ngikegendre tankiye kwero kuoni bulimo kora kanyo muntu ntebiringa taite kuoni bulimo akarua agantebi ngachitindi kuoni bulimo kaire ndechomerare agantenga yaya Nairobi agenda one twalenge no mugakone tukamotebi bulimo butu iguro kuoni nonyecho motaiya tokoni pi minus into ebintu bira nebyaye nande nebyayitekera taiyo tukamosomera agu tukamukani kende nkeli ogokora lakini onye ugakwete mwaite nabera kobere bobe tukaruo tukagenda lina ikangendrete gukore gasi yane nkanyora chi message chigocha ase nambe ya mumuro yo minto bono uligete nga wewe nimekuambia mara ngapi kwamba sitaki mambo yenu anda kagendra sasa mnanitafuta mnipatie nini ama mtanipa stress tu mnataka nikufe ili mchukue mali yangu nimewaambia mara ngapi kwamba sitaki mambo yenu tena nimechoka please niwachane mimi ni mzee najua kile nafanya Musa ni mtoto wangu mwenye nimeachia kila kitu hapo alinde sasa mbona tena mnaanza kumsumbua vitu zenye anafanya ni mimi nilimuambia wachana na yeye please
Don't interfere with my family. I know how to organize myself. Please, I'm not a kid. I know what I'm doing. Everything there is mine. So there should no one to tell me how to do things. I decided to sell anything, it is mine. Anything that Musa do, I'm the one who tell him. Tell Obare that samba ini yangu. And if I decide to sell it, no one will stop me. So please, wachana na mimi. Kama hamniwache, nitafanya kitu hapo nyumbani. Either muniue, mchukue mali yangu, ama niue mtu. Hiyo mambo mnajifanya ati mnachunga mali yangu, kumbe ni nyinyi ndio mnataka, hamuwezi toboa. Nitakuja hapo niue mtu. I think you have understand what I'm telling you. Ambia kila mtu hapo, mimi sitaki mambo yenu tena hata kidogo. Kama mko na familia zenu ama ambazo mnafaa kushughulika na, not my family, okay? Nisiwahi pata mtu akipiga simu. From today, even my mother niliongea na yeye, so tena sitaki usumbufu. Nilitoka hapo juu ya mambo mengi. Mambo mingi. But tena mmeanza kunifuata mpaka hapa. Chi message yechi. Chomo nali ikeiga. Agandiere, agantewotari chomo. Maybe omuntu narole ne simu ya chomo aitire bono. Galentera mama kamotebi. Ako nkani ngankwa gambete komo kanyo Mong'ina kwanire no muntu lakini agakana tali era kamote ngoto kwana komo. Tali mo murone. Tali chomone. Akamotendu aletega kintomere chibesa. Niwete nkwonia matoke. Ntomere chibesa chicha onetuwa matoka agantebi ngaenda kamubekera. Bono tukagendera bono kubura nigure chisimi echi. Ngachanga bona ndo mumuro chisimi chiri chiankonire. Na igwa tumete bono chi message chomo tari kurikaiga. No bona agendera achaka ko ritukelirigeta elina limo boreti ritukulinde ligaita. Na rituchiete na ndingo motena nonye gwantebeti nusa manyinga na ngire tari chomo rigete chi message tikaicho male. Gete rikobwetera chisimi cheito. Agandenka lenga nko batebinga chomo tata iti stress. Ngutiga mole tukamubole twarenge batatu. Nandi abasubati boka. Totebie kene umaite na boranya gukutena chomo mbiale onyorenga igachiete ria gutinumbuka gaku gakobora umaite nayo kuborigo agateba hapana chomo Nairobi ale no mukungu oyanyorete tiako na gwechanda nalibono twatira ababali bagocha bona baba musora togo ikori tuguchigochaka ko guikoto kunyosie kirosokire tugaisana stoko mwakire simi agateba nonde kamoteito iyo ande tobaka agateba mugongande ngochande kiragenderera nalie iko angakera ogontebinga ntaetengo tebi no maite kinari kurigerie namba yoboremo kamateti maiti enamba yoboremo nari kurigi ngoni yoboremo ngende sibole chomo kurwa simu begete inche mugachete na ende onye muri ko ngena mbeyo moko morapi ngachaka kurera elie sabato bono togaswa kuntwarera lerete tugakani gunga tigakurera uine vitisa bwate no nyene vitisa akora kiagakira nande wiri akamotebi no igwete mena nateba egendo ntagete bona reta moteti namba chibesa 150 goika mambi saa 5 onye muri konga nalimo muramanye moko morapi go saa 5 mbabekirete wiri nero goteba na igubuna kwani one gente kitoka butora igo tugachiko report muso kwana muso monyene jamo mugako yosirite asa amenye ase chitariki chia tariki 6 mutinyo gatano neighbor yae ikamwakira esi nyasenye jenjetia likumwakira brogeti kinamba chiane chiense iria mwakira ikarira ikabutuka akagenda kirasi na inje ngagenda kiani chigaika saa 5 agaturangiri agatutebi ninju murore tukagenda tukanyora amurikirite amjomo tell me what you want. What do you want? I'm tired, please. I ran away from home to relax. So I don't want disturbance, please. Madam akamutebi radirede atagete chibesa chiae chienyumba akarika message ye. Okay, I'll send my son there.
please, I'm in stress, so I don't want any disturbance. Agakurira bono gaigana ricogete ngamutebi mugako uteguteba please ye ya PLS uyu tamenti ararika magana in full bakadebige do report one rigo report mukoyone lakini ndomente riete limojomo bono gageda sister yaku muburi naki jomo naki akurukwiriye taride bakadebi tiga gucandika inki ukorerigeri kamutedete kugenda ku report police mumuro yo nere bwate simi yaye uchire mwanari urusirie gas na ndi urusirie bintu bide bie nyumba igo na mente jomo asari bakadebi ya guchare twamungainie ni tubwate title D na buy certificate aje aimuki akeigo mumuro uri ugoja nje gwakira chief chief yaite kuruku kef como tevi chief ikibago gya chirega iga kibise ikuimuki igutumika namba ya ise gikorete nereise tafadhali ninjo tukonye tumuire police alike statement ukudebia enje nyamachede ligie omutureti okuruku matonu tukagenda mwa matonu tukanyora matonu tayo agatutebi murigie pikipiki emuimuki emuire police garagirie pikipiki egaja ono gatebi mumuro mintu na mwana we bamuire police musaria ono akakonya kumuburia maswali chisa chikogenda iburega chaka gutonya kabatebi korabu ago gakimuri ne pikipiki bakarina bagaikase gete akeigo iburega tumuno tumendi na kibaga betenere bakamubua tukagacha agaiga na rieri tochete na intu tukamubua tibaka agaiga tugaja tukanyora aba story bego tutebi neguteba tugateba bono tugende tu report tugaja kumurora tukanyora tamire tukagenda ku report bono.